ko makha chatharak poina slet ki ko 2024 ki question jing haidare adu yengba hawrasi sida find the value ko sigi value sigi hotlaga puthor o habane singbaidi adu sigi question jidi ko hotrasu yabudi yaiba munna yengroga diko haibigi atradi ina akoi say for example chap manaba masing jaina 3 divided by 3 haring khalaseba chap manaba masing ani divide tongna di answer se sum 1 tai haitare ko koina 5 to 5 na yelazu 1 tai haitare ko si question je munna yenga de mathak to lei bisiga makha de lei be dum chap manai habise 1 by 2 divided by 1 by 3 ko into 3 by 4 haide koina pan de bot mass ne ba sumaina myam piram maga di bot mass pan da be ade ko bot mass pa laga di ke dore se off laga di off na hana to view divide laga di divide na hana to view haibane ba sigi mathak ki saruk se off yaung de ko divide na hale divide han to wi da ne sigi ani jan to doro bane sigi ani shan to ne adu matung da divide ki matang da multiply lak pani na si multiply to ko da ne makha gi sung ying se makha se bracket ni ko bracket ya or bracket ki manung do hana to haibane haibadi si hana sum to doro ne aduga masang ida off ni off adi off hai di dum multiply haiba chamani adu si sum multiply ni sum khan ba yai adu taraga di mathak ki siga makha ki siga cha manai an answer ja wan de dum ta dong lei re sidi mun na yenga de hot su ya di yai ba ko adu khoi de dum hola se aduna mathak ki jahan holage masing je chaw bane na ko mathak ki jaina numerator harage numerator de lei je kaino 1 by 2 divided by 1 by 3 into 3 by 4 ko ado khosi bot mass pan doi ni ko si lei je divide ne multiply ne ado bot mass pa laga di multiply ga divide ka se divide na ha le aduna si han to ne to du bu akoi na khanga da bam na si han to uri to ne ko ai makha si chinga thamge si han to do ne to du bu akoi na khang bam lei khoi divide to hai ti ba khoi di fraction ki divide se hai ti ba aduna divide se kai oli into o le kamai oni har kan se 1 by 2 into sigi divide se into hek on gi ba si je matham kha on thong na ga ne divide kek maning da lai po se into hek on ba kan da masi matham kha on thok na ga ne hai badi si aina sumaina 3 by 1 ira ge yare ko sumain tare adu tara ga di si ga dore multiply ga tang are adu multiply to sala 3 1 3 3 is 9 ko makha da na kana le hore 2 4 is 8 si tare sina mathak sang ba saruk tu gi ni ko le makha am hola si denominator ki ko denominator to le si kana cha mane ho ji ki do 1 by 2 divided by 1 by 3 of ko 3 by 4 sini ma hai sida bracket ko sandra to bol mas ki da bracket na hana ko pu have ne cha mane bracket mu da le jahan lotion pu have ne are ko lotion mi ne bracket manu jahan lotion lan si device ko hai ti ai gi do ina sai device hai tab ne ko di into 1 to de si matham ka on thok na rani sida si off si ina sa ke off si into ne sam sam na har ba to ko si jo into 1 to 3 by 4 kai ta chama na si jo 9 by 4 to 8 ta si chama na ri to chama ta re ban sir adu di si kamai to ni 9 by 8 mathak ki 9 by 8 ni makha ki 9 by 8 ni yellow ha ne adu answer je matham makha chama na re answer kai ta re 1 ta re yare ko adu si je manaram dra ga di kamai hot no ha be question nam lai ko mana bari budi 1 ta re manaram dra ga di ga na hang bu ya ba duna si kamai sa do ko dam tang ai haram ge fa jana si gi je mathak ki 9 by 8 si da divided by makha ki 9 by 8 ne ko adu im tang ira ke so da mathak ki 9 by 8 divided by ai smaina I thoi ni ko smaina le bo se hot pan wai na ba na ina divide ki si mo li thok pa ni ko 9 by 8 divided by 9 by 8 chan sa budi 1 ta ne khang chap manaram ne ko adu manaram tra ga di horen kak thana ba khot bu do du gi am hairam ma ge ba se si divide smile le 9 by 8 divided by 9 by 8 ina smile e re adeng sa hai gre ko divide je khoi hai ti multiply to we na multiply hek divide na le ram ba se multiply hek on ba kan da si gi mathang gi thang na ba se matham ka on thu hai gi da na ko aduna ka da re ha kan ma si 9 by 8
divide se hek into 1 baga 8 by 9 nadri onse loi manari to mathang loi manari loi kakthana nagre answer 1 ta hore siudi yare na haide masing atopa piramaga ju kakna ba hairani dana ko sida 1 ta si yare next ko sida khoi gi table am pirame table se kai table no har kanda satra mari gi ko PQR satra P ne satra Q ne satra R S moi mari na thawa pe khane ba moi mari se pe kha mari loi thai ba paper 1 paper 2 paper 3 paper 4 haidana moi mari mak se loi thai ba adugi data ne se pirami se adu moi se tha da su yaure ko sida E gai lei se ma se palle moi tha da yaure E se kai no kana absent ne ba tha da ba gai tare ada sigi question ji da singba se khoina DI kawi data interpretation na khoi gi sumaina table lam pirama question mari ma hang mo ko si maru oi ba question ne ba ama si hek phajana khol ki bada ma khata question je mari mi chum doi ne ba ana ma se hangi question je ai tagi na 12 phone ai sida 9 butang pi re ko next slide ta ate question do yaur chandre ba sida aduna hot pa horse sigi DI sidi amutang chum na hot khar lore ma khata question gai do loi chum na ba hai tare ko aduna mana sida hangi se which candidate scored between 55% and 65% marks in aggregate sida aggregate and high bo haisa samsana total high wa chamane total and high wa chamane ada sida for example ko sida p na thari pe khaje paper 1 paper 2 paper 3 paper 4 high ba disi gi paring ji p gi paring ne yare ko do targa di p je punna p na phangi marks kya no se hola je p gi hola ge 72 ko plus 76 plus 68 yare ko do targa di 16 laire 21 laire ko 216 p na phangi ba total marks kya no ka 216 ne next sigi q je q na phangba marks laire ko q paper 1 paper 2 paper chamane q ju paper mari thai si absent body ore ma ju ko adama na panna ma kya phangi yenga se mai ju hot pi ra se si ma 74 ne 71 ne ma 65 ne yare ko tisna ta ga disi 10 re si ka dar 21 tar asina 210 tare ade ka dore r na ma si phangba ma sina r gi pare ni ko r gi su tension minerasi r gi su tension birasi adudi r gi se silai je kana 59 ne 43 ne 51 silai to taraga di siketare 13 1 kiri adudi 15 tare similar magina 153 laire yare ko ade mu s ki chum holas s na kya na ma phangisa s ki na 61 ne 60 ne 81 ne dagi di 45 ne dagi 44 ne sitin sindara di si 10 laire ko siga 10 18 19 23 tare 230 tare ko moina punna phangma marks sing je khoi lo si loi hot pi re yare ko si bukte moina punna phangma marks hoi hotwe ada question number aham si yenga sida kai hai which candidate ko has scored between chhatra karamana 55% tagina 65% phawgi manungda kya phangage haidi adumungda phangba chhatra se karamano p ra q ra r ra s ra haibane ado akoina di khange total sida se tara je akoina p na si phange haira yare ado madi mark to na piram dreba sigi haiba question jidi haibadi madi kai de piram har kanda percentage de piram yare ko ado akoina sida phangi marks si marks percentage on bam change na tagdi kamai khangni aduna sigi piram marks akoina percentage ta kamai on ga dage haidi am lai ko number sidagi akoina percentage kamai on ga dage haidi mana phangi masing je itho basi 216 na adagi makha dana kai lakanda ge hakanda total ade apunba sigi 216 ya kari apun bana hakana subject kya gi no se subject ama subject ani subject ahum ne man tharis ado subject amagi full mark na 100 ne aduri subject ahum dugi total full mark ti kya hogi damna
300 neba natra ada percent holo have na into 100% and higher smai hot pe one ada c kalthana ne 0 on is kalthana kare kidora 216 ta 3 ne divide out the ready 7 3s are 21 6 ko 3 2s are 6 kata answer ja 72% tare sina 72% tare yare ko sumai tawdana ngasai sigi q jum holase chamane ko q ja mana phangi 210 ni ma be kha kya thai mai be kha ama si option ore be kha ani be kha hum thara bani na total 300 tare into 100% yare ko si fat fat kal thana kare adri si ka dore 3 na ka si 70 21 0 om le me 70% sima yare ko next amu ko r ge mu holas r ge 153 ni 153 and r ge be kha kya no be kha ama be kha ani be kha hum si option ore ko mai chun chama mai 300 le into 100% holani ko jo si kal thana kare 3 na ka si kana 3 5s are 15 3 1s are 3 minus kya tare minus 51% asale yare ko then s ke mu holas s ki ji kya no 230 ni 230 ko s ki ji ke dore ma mande pekha kya am thai pekha ama pekha ani pekha ahum pekha mari adi pekha mari ni na chama mari di kya tare 400 la ne ando ka percent harabani na into 100% and whole kalthana re ko adi divide dan to thoji ko si dia 230 divided by 4 and this can 4 5s are 20 ko 3 and this can 7 4s are 28 yare ko 2 leme ado chandre ai kitang chingkhala ke matak ta ado akhona 2 lema je khona 0 ma pu ba ya 0 ma pu ga ta se point nam mani aina 0 ma pu point number ni ko se ado ke da 4 5s are 20 sa ke ta mage answer sina 57.5% tare as si question ji hang ji kana which candidate has scored between 55 tagina 65 pu lai ba je kana ta ra ge 55% tagina 65 pu ta ba de sina tro 55 tana 65 de si 57 chandro manung da atte kana chandre ko sa aduna kana ta re si kana gi ne ba yes sina tra yes lai sima yare ko next who has obtained the lowest average in aggregate hai taragadi apun bada average mo hangmani ko apun badu gi average hai tare khuna sai divide to gi adu chap mane aggregate hai sai na so hai gare ko aggregate hai gare total hai bane natra total du gi average hai bane sigi average hai gadi asai gi moina punna thai dani yen ba hai bane adu khoi sai hot khre hai bi khuna percentage of the sin nagre si positive hai badi amtang average ki ai art amtang halam ge ko for example sigi s lower se s se kaino kanta magi apun baje kaino kanta total je 230 ne s ki je natra c ne ba apun ba aggregate hai sina adamana si the average and high se average higher ga di divide to ne ba kana divide to nga sa gi magi masing kya tha ge ha magi masing kya se ama ani ahum mari chamane se sibu khone average ka we smai to na si p dri kan divide to ma de ka ama ani ahum tham na ahum divide to ne den sa khoi loi to we na sida si mak se sila khona percentage ibo ani percentage e da bi sila lai masing sing ji magi average ngak ta ne aduri amtang hot kim loi question je mem si amtang chum no hor ga loi ka nei dena se simba kano question ji aduna sida khwai lagi yam da ba hamne lowest higher ga de kai lai ga so khwai yam de kana no sima pa se si kana pa no se si r gi ma pa ne aduri khwai yam da de kana ta re si ta re aduri next ko question number 10 who has obtained the highest average in the aggregate hajiki jero khwai yam ba chamane ko question hajiki question number 9 duna lowest hang pani akoi je highest hang aduri khwai wang ma thi ro se hajiki kana hajiki jero khwai wang je kana no sida p ta re ko aduri hajiki question to kai ta re si ke wa ni se p word ne se lower sida next in which paper karamba paper da ko satra jingna khwai digi yam dana phangba je karamba paper dano paper 1 dara paper 2 dara paper 3 dara paper 4 dara haibne hai ko adringa sai ri yengane sida khwa yam da je paper je kana khwa yam da gi yengane
toy taragadi chiri yangase paper 1 da paper 1 da kwai yam diji kana no sini 59 ai sida round question lage ko paper 1 da ko kwai digi ni mi kana no haragadi sigi 50 sidi udre ni sile mutalage ko si mutalage paper 1 sida kwai digi ni mi kana no 59 paper 2 sida kwai ni mi kana no 43 ni paper 3 da kwai ni mi kana no 45 ni paper 4 da kwai ni mi kana no 44 ni adu si marak sida kwai ni mi kana no sinatra punna yengmadi yae ba ado punna yengde chithaba yawe aduna paper wise yengaga si mari jide mu kwai ni ma khanmana soigande ba aduna paper 2 tare paper 2 si question ji ko next sigi 12 da which candidate has secured the highest percentage kwai wang bai adinga sai hol kre khoina ko percentage kwai wang de kana tare percentage kwai wang wadi sine natra ado ma je kana gi no p ne ado de haji ki da kwai wang ba di p tare answer si lo le next ko next masigi question ji na ko question jam tang ha tang param ge train am le re ma si kyam sang ge ha kan da 140 meter sang e ado ma si khoi gi platform ma lan thok ko de passes means lan thok ba ha ne ko yare ko sima ko ba passes means lan thok ba ha ado ma gi masigi platform ju kyam sang ge ha kan da sigi 60 meter sang e ado man si pura la thok da man changi si second tara changi si ne ba train jina ko train asang ba train jina hoje ki hare platform asang ba ji lan thok na bo hona ba da ma ji second tara changi si ne ba ado speed sa gi train ji gi speed se kya no na hang pa ne ado si gi question ji hoina kwat pa je hai ge hai tara ga di hoi speed ki formula am da ka le ba ada si gi speed ki formula ji hoin simpa pa ba ma thok ta de ba hoje khoi ji gari masa so loi thongna re ko yamba ado khoi loi khange speed je khoi tare ba hanjan tare ba speed hai bo hai china tra smart speed am ti yang thogre mas 90 de net kre sine khoi haina doi mas 90 km thogda gre net thagre hai ji kai no kan da khoi na asem bai atri sine ba 90 km per hour have ne khoi na 90 de thogre as 100 de thogre hai ji kai no kan da man thogre ji kilometer ne ko per hour hai ji kai no pung da hai ne pung ama sida mana magi speed se kya no ha ma 90 km thawe have ne habi athri masigi 90 km je kai no ha kana masi kilometer se ara pa ne ara pa di mi se di masi distance ne bro yare ko adu tara ga di masi sina hour ha na kai no hour ha pa ni masi pung ha ne asigi per se divide ka chama ne ko adu na masigi hour ha je kai no kana masi di time ne adu tara ga di si di formula je speed has the distance divided by time have chap mana dro adu lower in sida adu di masigi train ji speed putho have ne have this ma se train am lai ra ko ma train lai ra isa ka kha pan chal lage ma ji kya sa mane ma je 140 km sa mane adu ka dore ka mana ko station nam la thok ko dore platform ni station sa mane ko sigi station ji kyam sang ge ra kan da masi na 60 meter sang le ra me machine mana lan thok do ma thora ne ma thora ne lan thok de ne si bo si pura si lan thok pa de ma chang i matam si yare ko aduri mana si gi train ne si mako haw de lo lan thok pa na ha ji kan ha ra kan da mana lan thok de train ji gi asang ba ji ma lan thok ni natra then station ji gi asang ba ji lan thok de ne adun tak pa di mana thori ji distance ji kan ga train gi ma si gi asang ba ji ma ne masi ma ne hadi si pra asang baje thorko de ne lan thok paji da ka dore har kan da punna 10 second chang je karam kan da no har kan da masi 140 ji mane 60 ji mane punna lan thok pa de ne chang i distance aduna tak pa di magi distance train ji gi asang baji ne plus masi station ji gi asang baji tin janar ne masi kai tare har kan 200 meter tare yare ko si distance phangre ado question na butu hai masi speed butu hai bane ado speed ki hoji formula ino je hai ga ko distance divided by time ne distance kya no hoji ki do 200 meter tare time de kya no hoji do 10 second ado si kal thana di si fa pa kal thana kare ado kai answer kai dhaure my speed se kana 20 meter kya per second am 20 meter thaure hai bane ado kai le kare si le answer yare ko